Tuhan ikerina doni. Tuhan kap ngerunggui kalak si tertindih, man kalak si kelihen ibereken nanakan. Tuhan sinantangi kalak si bas penjara nari. Sehagana gelar duo Tuhan ikerina doni. Ia pemedakkan mata si pentang, ipetendis nakala siang guling, kelengate naman kalak bujur, kalak pertandang siliti negerinta ikawalina. Sehagana gelar duo Tuhan ikerina doni. Di berus yang gombalu rasana melumangi sampatina, tapi sura-sura kala jahat lalapi banala sahun. Tuhan kap raja sindekan dekahna. O Sion, di batandu kap siar kuasa nur sur paksaku paksa. Sehagana gelar duo Tuhan ikerina doni. Alleluia, Alleluia. Iberitakan Yesus berita si Maria kini kerajaan surga. Ipepalem nakerina si sakin dengan si kote. Alleluia, Alleluia. Tuhan raskam. Berita si Maria rikutken Markus. Ibasada masa itadingken Yesus tanah Tirus, lawes ia arah Sidon, bagepe arah daerah Dekapolis ku Dano Galilea. Itaruhken skalak pasek dengan peka man Yesus. I pindo kena man Yesus. Gela itamakan Yesus min tanah ku babo si pasek dengan pekae. Maka i peserap Yesus ia ibas jelema si enterem nari. Itama kena jari-jarina kubas cuping kalak dai. I cidurina jana ikuitna dila kalak dai. Jenari i tare Yesus ku langit.
Belin kesahna jana ikata kena man kalak dai. Pada ertina talanglah. Minter talang cuping kalak dai. Longgar pe dilahna janang rana alu terang. Kencabage i pedahi Yesus kalak dai kerina. Gela ola i turi kena man isepe. Gia iolangi, tapi kalak dai tetap ngenuri kenca, maka reh Barnape. Sengget kalak rina megisa jana nina. Mahuli kal kerina si ibahanna, kalak si pasek ibahanna pemegi, kalak si peka ibahanna banci ngerana. Maklum kala tekalak si megikan kata Tuhan dengan majingka dalan kencang. Seninara surang Bapa nanti kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus. Di skalak si tergelar si tongat i kelukena ija ialah panci megiken sora kaipe i sekelewetna. Dumna idahina dokter PHT. Jana i turikena karena kelukena. Alu magaramat i periksa dokter dai iya. Gelang datna hasilna maka i palu dokter dai giring-giring jana i sungkunina. Bancinge i begitu i jawabna banci terdauhan dokter dai jana i pandaka giring-giring dai ngihi ras i sungkunina. Bancinge i begitu i jawabna banci dokter Dungna darat dokter dai ibas tuang nanari. Yuli hinaka sekali nari ras isungkuna. Uga banci dengai beginu i jawabna dengan jalai kata kena banci dokter gendak rana seminar surah nina dokter dai. Situ huna kan labu pasek. Labu lit masalah. Kecuali kamu si langit megiken ras megi. Senina rasulan kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus. Ibas berita si Maria. Enggo si begi sada turi-turin karena perbahanan Yesus ema kepal skalak si tuhu-tuhu pasek ras pekat sekalak si cupingna ras babakna tapi pasek ras pekat kalak si baginda rupana enggo pasti mesra yakatna sebab kaipe la banci i begi kena. Jana uga pengkejapna la banci i turi kena. Lalu ia saja si mesra ia kapna. Tapi kalak si debat be pasti mesra terbungan raskala si bagenda rupanya. Maka itu dikendai ibas berita si Maria itahu kalak man Yesus sekalak si pasek rasi buka. Mindo ia gela makan Yesus tanah tu bahuna. Jana i teruskan. I tarena gatas ras i kata kena. Pada artinya talang. Minta talang cupingna ras longgar dilakna.
banci yang rana antara ras terpemegi. Senina rasurang sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Turi-turin sini bidikan kita ibas wari si senda si tuhuna enda menggambaran karena diri manusia. Aminlah secara fisik kita sehat, lalit masalah, tapi terang kalak si langit megikan sorak temata. Sinik saja menahan situasi sinik terjadi di sekelewatna. Lah ambil pusing, asik si sada ia. Langit sorak, langit bela kebenaran, langit nampati kemana si sangana ibas perbeben kini serang. Si tipe lama kuang Athena menahan perbeben temana. Kalak si bagenda kalak si nutupi cupingna babakna. Ras matana keempat situasi si terjadi di sekelewatna. Senina ras kurang kekelangan Tuhan Yesus Kristus. Situhuna dibata untuk melengkapi dirita ulata. Gelas pakai guna muji ia ras nampati temata. Babah berenang bantah. Gelas pakai guna muji gelar dibata. Guna beritakan berita si meriah. Ras guna hibur kalak si susah. Mata ibaratkan dibata man bantah. Gelas pakai guna menahan krina si mahuli. Ras si mejile i sekeleweta. Ras guna menahan keperluan temata. Cuping ibaratkan dibata man bantah guna megikan berita si meriah ibas dibata lari bagebe ibas temanta manusia. Dibata mereka alat man bantah gelas pake guna jumpa ras dibata bagebe temanta manusia. Senina ras kurang kekelangan Tuhan ta Yesus Kristus. Senda sirayak minggu pustaka si Badia. Tema tahun enda untuk Keuskupan Agung Medan mauga kita memperjuangkan mengusahakan gelar keluarga ta jadi keluarga si sempabu di situasi si mesra berpalaskan pustaka si Badia. Terlebih-lebih di situasi pandemi COVID-19 siwa enda. Di gerina pembatasan biar kita jana masih hujan tumburan. Lid hasil cumanta tapi lalit regana. Ekonomi reserana. Anak sekolah lang jelas sudah sekolahna. Antara kalak nabi ibas dahina jadi pengangguran. Kebutuhan labo uratna tapi tambah-tambahnya lalat. Pemasukan uratna pengeluaran tambah-tambah. Jangan ibas kesulitan si genduari. Adibati ulah kita sakit. Sebab biar kita divonis kena COVID-19 siwa. Ekonomi raserahna. Kita mengenali kesulitan psikis. Kita bosan. Stres karena situasi si genduan. Wajib jadi kita pesangan atas persoalan. Persoalan di tengah-tengah keluarga kita. Di jauh hubungan ulangan kaharang lah sikap. Bagai kape hubungan tak ras anak-anak lah bagi ukur tak. Baca jadi kita pelah berhati.
Lah minat di bata karena dahinta. Maka senina rasturang kekelengan Tuhan ta. Iba situasi si Februari, iba situasi sulit kita. Selalu skala sirkuit kita seharusnya menjadikan kata di bata jadi sumber palas geluhta, gelak kegeh kita. Si jadikan kata di bata, gelah semangatlah kita iba situasi geluhta. Mari sipake rinana, sili tibas kita, sentudu ras sura-sura di bata, bagi pe harapan di bata. Mari usahakan, gelah kita tetap ngasuh, megikan kata di bata, ras si keselamatan keempat rina manusia. Amin. Yoga kita kerina ibas gereja sibadia, ibas rumbun kita sentudu, ikutkan pusu tamaku. Kristus mengikutan ta, sinudu hilalinta. Dagi olah kal kita sangsi, amin.